Baragutegereje arenza hanga namakuru yo muraperi yabona ngamenya muri Leo gusa washe mugende reka mbatemo uracyababwira akiri muri kabiri uyu rutayizamu akiri muri kabiri iyi transfer rero aperi kimara kwishira hanze n'amafoto nabonye afana abakunzi b'ikipe ya JS Kabiri barimo baca intege cyane abafana ba aperi bavuga ko ari rutayizamu w'imfube ngo tazatsinda ibitego nkunganiye ndakunganira muri JS Kabiri yaragifite amasezerano bano icyabayeho JS Kabiri yahinduye ngo ubuyobozi yego ubuyobozi bwarahindutse so ubuyobozi bwaje urebye nyine bwaje butamwumva bibaho none buje mutamwumva bahitamo nyine gusesa amasezerano gutandukanye muri Mico Agreement n'umutoza Abdelaka Benchika ntabwo amazemo igihe nawe ni mushya nyine nawe ntabwo amazemo igihe so nakomeza n'umukinnyi waruhenze cyane kuko amakuru avuga ko muri JS Kabiri ari mu bakinnyi bahembwaga amafaranga menshi cyane nariyo mpamvu bashatse kumurekura yahembwaga $16 by'idolari iberi nkubira fata calculatrice ndayikenera cyane kugira ngo abantu bagene babyumve neza umuntu wize muri college arwaje n'ubikwa umutwe ariko ndagira ngo ufate calculatrice yahembwaga $16 by'idolari mu Rwanda equipe yahemba n'umutoza ni aperi yonyine niyo bihemba n'umutoza ngira nangahe mu manyarwanda nibyo yahembwaga muri JS Kabiri kubira ku cyane wenda nubwo idolari rirenzeho ngo n'igihumbi ari 420 undi bwo bajya bavundishije mu gitondo mu diaspora mfashe neza ni miliyoni 22 n'ibihumbi 752 yahembwaga miliyoni 22 muri JS Kabiri 22 muri bazanga aperi umukinnyi raza kumuhemba ikire mu muziki ntiramuhemba cyane uyu mukinnyi equipe yamuhairirize leta imana amafaranga y'imperekeza kugira ngo yemere gutandukana nayo ayo yakenyereyeho ariko aperi nubwo nta kintu yishyuye equipe ya JS Kabiri yahaye umukinnyi signing on fee mbaza ngo nangahe noneho yamuhaye ataratangira guhembwa iyo kugira ngo asinye bahita Fredo signature iyo myaka 2 nyine yasinye iyo myaka 2 yasinye yahawe angahe uyu mukinnyi yahawe $90 by'idolari kugira ngo asinye imyaka 2 iberi kuba 90 twagiye kuba mwandike fana aperi manuri imitima arenze amakuru muri aperi agira rovuyanga ntari hano se aho mbeshya mvuguruza arenze ndiyo yahamyeho $90 by'idolari no kuvuga ngo 90 by'idolari ndakuba na y'amafaranga nababwiraga ko 400 nangahe ni 420 birashika muri miliyoni 120 zirenga amafaranga aperi zayabona itabona se zayabona aperi kugira ngo ni mugenzi wawe we yabura ariko yireke ariko kugira ngo aperi yacangagishwa no guhindura imboga ni miliyoni 127 nibo miliyoni ugiye cyane ufite naga kwakwandika 127 ni Fredo signature uyu mukinnyi uribaza ngo azajya ahembwa ngahe umushahara buri kwezi nyine buri kwezi umushahara buri kwezi aperi uziko ntihemba ku gihe ihemba mbere y'igi 22 ihemba mbere y'igi abona ukuntu hano twahembwe tariki 23 kwera iminsi mikuru aperi yugo nuko bihora ni mbere y'igi ihembwa nkawe hembwa nkanjye mu kwezi kwa 12 ubona amezi 12 y'umwaka kwezi kwa mbere barakuryamanye ba Gilbert mu kwezi kwa mbere baragufasha ihembwa mbere y'igihe uyu mukinnyi azajya ahembwa $9,000 by'idolari ni nayo mukinnyi uzajya uhembwa amafaranga menshi muri equipe ya PRFC 9 by'idolari kuba ariko twakubye 90 kubye 9 ni miliyoni 12 n'ibihumbi 798 ayo izo miliyoni 12 zinkubire amezi 24 zinkubire inshuro 14 inshuro 24 si imyaka mu myaka 2 ni miliyoni 307 niyo mafaranga azahembwa mu myaka 2 307 iteranyaho za 127 127 uno mupira ubwo ahita ruhago ni miliyoni 434 turacyari amafaranga azamugenda ubwo ni mu myaka 2 ubwo dufashe Fredo recruitment cyangwa Fredo signature ukongeraho n'imishahara turacyagenda mu by'uyu mukinnyi yemerewe kwishyurirwa inzu yo kubamo logement apartment abakinnyi yo kuri urwego bahembwa amafaranga apartment yabamo y'amaki babizi uburyo ubukode bwazamutse nibura igihumbi
cy'idolari Igihumbi. ubwo ni 12,000 Apartment nziza cyane. kuri ayo mafaranga twavuze iyo total teranya 24,000 bya logement kumucumbikira 24 y'idolari. ubwo nyine mvuze mu myaka 2 aho ngaho igihumbi ku kwezi turimo turareba nyine turimo turareba bijyanye n'isoko ry'i Kigali isoko ry'i Kigali ayo ntabwo nayabwiwe ariko abakinnyi bo kuri uru rwego niba zibana muri apartment umuntu uhembwa 9,000 amakuru ko bazamwishyura inzu yo kubamo yego. ni $1,000 minimum oya n'ibyo zayishyurirwa ubwo 24,000 mu myaka 2 y'idolari. Okay, ndahita mbikubwira mu manyarwanda. bamwita Sheikh Djibril Ouattara n'umunyaburkina Taizam mu myaka 25 ntabwo ashaje tumva ngo yakinnye muri za Berkane 2018 Yabaye miliyoni 464. 464 niyo mbumbe y'amafaranga azagenda kuri mukinnyi mu gihe cy'imyaka 2 uyu rutayizamu Sheikh Djibril Ouattara. Abantu bambazaga nimero azambara bambazaga nimugoroba kuri social media. Uyu mukinnyi nimero jezi yahawe ejo asinya nta nimero yariho. Nta nimero yariho. Imyitozo ya mbere byari byitezwe ko ayikora uyu munsi ya mu gitondo. Ubwo nibwo aza guhura n'umutoza nibwo tuza kumenya nimero araza kwambara. Ntegeza ko imyitozo ya perikina ibasanga ya mu gitondo. Bakora saa 9 ariko iyo nimero kanye kubwira ni kangahe baza kumuha rero. uyu rutayizamu Ouattara azajya yambara nimero 10 nimero yari yande muri APR hari umuntu wabifite simbizi murebe neza nyuma ya Jabel Saronde wayambaye ntawe kwamarwa na Jabel harya Kategaya bamuhaye kangahe Eliya Kategaya bamuhaye 10 se abo bamuhaye APR ndumva nta nimero 10 yagira ariko nimero 10 ni yazajya yambara Leo Messi bihagazeho 99 Leo Messi so urambaza Ruvuyanga mukaya mwambwira ngo nze gukora commentaire kuri kubyo nakurikiranye wenda kumbuga nkoranyambaga n'imbuga za internet kuri rutayizamu kubijyanye n'amafaranga. Hari abantu bumvise tuvugiza miliyoni 500 magana ngahe mu myaka 2 bagatekereza ko ari amafaranga menshi ariko commentaire nakoraho mu bijyanye n'imari mu bakinnyi niyi uyu mukinnyi twebwe turacyari inyuma nyine nibyo ngiye kuvugaho avuye ahantu yahembwaga ibihumbi 16 aje ahantu yahembwa ibihumbi 9 urumva ni nkaho yagabanyije hafi kabiri sibyo iki ni ikintu nyine kiba ku mukinnyi akigomwa amafaranga kugira ngo akoze Rujugiro ngo nomero 10 y'umuntu yambarwaga na Apama Songwe Bemo yaragiye ari maye gute kwe akoze Rujugiro Bemo Apama Songwe Rujugiro nizira ko aryohewe cyane uryo nimo gusasanura inkuru ya Ouattara ndishimye cyane yanayiguyeho niba hagace gake nyimirikinga nyi kama bayita kuyikama ndayikama zitinyana urumva uyu mukinnyi avuye ahantu hembwa 16,000 urumva ni hafi kugabanya hafi kabiri. Ni ikintu nyine kiba ku mukinnyi utarabonye umwanya wo gukina ushaka gukora kariyeri yego yigomwa amafaranga mudatekereza ko yabahenze yigomwa amafaranga wenda mu bijyanye na Fredo Recruitment yo sinzi urumva niba ari 90 urumva ni ibihumbi 45 ku mwaka umukinnyi uri kuri urwego n'ubundi ntihajya munsi niyo mafaranga macyari wagura umukinnyi uri kuri urwego. So iyo uyumva kumva tuyavuga hano mu Rwanda ko umukinnyi yaguzwe ibihumbi 90 by'idolari na idolari rigeze wumva ari menshi ariko ugereranyije naho APR ifuza kugera nanone ntiragerayo iracyari hasi cyane. Impamvu abantu bahita biseka nuko babazi ko mukiye baboreyo siporo ibaraciye akarongo ko na 30 itapfa kubigezamo urabyumva. So wakumva rero iyo gap iri hagati y'amakipe abirahanganye kumva ko Rayon Sport itageza muri 30 undi akaba ari mu bihumbi hari n'abagurwa 100 mu bayaguze mu mpeshyi harimo abaguzwe ibihumbi birenga 100. Ejo bundi Yanga yongeyemo umukongomano wakiniraga Vita Club bita ngo ni Jonathan Ikangalombo yego yamuguze mu 200 by'idolari signing fees twavugaga 200 impamvu igeze kuri urwo rwego nuko nayo ishobora kugurisha Fiston Kalala Mayere kamutanga muri pyramide bakabaha ibihumbi 100. Ubu ngubu mushaka ntekereza ko ashobora gushakwa n'ikipe y'Iburayi bakaba bamutangaho na miliyoni y'idolari. So rero urabyumva amakipe yacu investing nibwo the more you invest nibwo nyine ubona ibyo ushaka nibwo gwe matsindu yabona kujya mu matsindu ubu ngubu ya Confederations Cup Lorenzo kwikarifiya gusa ni inoti ya 700 yego kwikarifiya gusa mu matsindu. Abantu rero bigize bwo n'ubutumwa nkaho bashaka kugirira impuhwe equipe ya APR ngiri guhendwa iri gutanga amafaranga mwirire n'urubyaro rwanyu kubera ko icyo APR irota kugeraho
nayo ubwayo imbere barabizi ko batarabona n'ubushobozi bwo kubigeraho. Ubu bushobozi mwe mubona nk'aho buhambaye, APR ntiragera ku bushobozi bwo kuba amakipe. Uzi ko amakipe agera mu matsinda ya Champions League ari amakipe 16. Ubundi ubivuze mu yandi magambo, kugira ngo ugere amakipe 16 yagera mu matsinda, nuko uyu makipe 16 meza muri Afrika, right? Yego. So mu makipe 16 ya mbere muri Afrika, nta kipe kigira ikibazo cyo kugura umukinnyi w'ibihumbi 150 cyangwa 200. Hayo ahubwo hari n'andi ashora arenza ayo kure cyane kurusha APR, kayikuba n'inshuro nyinshi nayo adashobora kugera mu matsinda muri iki gihe. So APR iracyari mu rugendo na gatambwe ku kandi. Abantu aya mafaranga kanga n'abantu bagereranya n'andi makipe yo mu Rwanda, za Kiyovu, za Reyo, za Musanze, za AS Kigali, ariko ufashe ku rwego rw'akarere na Afrika muri rusange iracyari nayo mu rugendo na gatambwe ku kandi. Uyu ni rutayizamu kuri yewe ahubwo APR amafaranga irimo gutanga aracyari make. Kuko niba intego ari ukujya mu matsinda, amafaranga aracyari make pe. Minadefi izamura imari babona abakinnyi ibihumbi 200 300. Kuko niyo ni rwego bagezeho. Ngenda shaka kumukora description wenda ku muntu ibereye mu rugo amenye ngo rutayizamu umeze gute. Tumusoza kugira ngo tumukayatse uri Murera. N'umukinnyi muremure afite metero 1 na santimetero 84, birumvikana ko byanze bikunze buryo umukinnyi ugeze muri metero 1 na santimetero 80 na abari muremure. Ariko ikiza cyo kwishimira ashaka kuba muremure ariko adafite ibiro, afite ibiro n'umusore cyane, afite agakwafe gacamo hejuru. Hari umuntu wanyandikira ngo ati urunugiro rwiza rw'ibyo mwitaga ngo ijigo. Nijigo afite itamago. Oya zira ni kwafe zo muri 2006. Ubundi umukinnyi w'umukongomani, umukinnyi w'umunyakameruni wo muri 2006 yagomba kuba afite iriya kwaza gateretse hejuru, zitamanuka hasi, gateretse hejuru. Umuntu ushaka gupima yitwa umunyaserbiya, none nibwo ngiye kumushyira ku Darkonovic. Nicyo nashaka kugeraho. Aramutereka kuri bench akinisha Arsene Tugo barora bakinisha. Uriyo kuzamusha mu kibuga ushaka kuzagorana, kuko abafana ba APR barifuza ngo twakabonye ubusatirizi burimo abagande babiri n'uyu munyaburikina Faso mu Burkinabe. Bakavuga bati hakimukiwano ko yagaca uruhande rumwe, Denis Omeda agaca urundi, tukadutakisha nde uyu musore Watara. Ukibaza ngo Mediane yabamo nde, banirinda umubare w'abanyamahanga ushaka kurenga. Uravuga ngo Mamadou Lamine bagomba kuba arimo nka nimero 10 useriva izo mpande na seriva muri attack, kuko arabishoboye cyane. Ni uzatanga umwanya ahubwo bazamukuramo, bakoresha hagati ruboneka na Daud, bazakoresha ruboneka na Daud na Ramazani. Ngo nyine ugomba kwitwa Ramazani, ruboneka, Daud. Iyi kota y'abanyarwanda y'abakinnyi batandatu b'abanyamahanga ntabwo izatuma APR ikoresha abakinnyi bose ifite. Cyo nuruca abana. Niba igomba gukoresha Swana akaba ari hara muri Axe Central, umuzamu akaba ari umunyamahanga, cyangwa se akajyamo Yunus, byose birashoboka. Aya nanone waba wisubije inyuma. Swane no defenseur wa mbere mu Rwanda, ariko ari Swane arusha abadefenseur bose mu Rwanda cyane. Muri champion kubera ko APR ntabwo yatakwa cyane bikabije n'amakipe biri gukina muri champion. Na suggesting ko bakinisha Yunus muri defense kugira ngo Mamadou Lamine aze kuza mu busatirizi. Auranyobeje ubanye gupangire Mamadou Lamine bagomba kuba reka nyigupangire mu kigo cy'abafite muri Mediane. Ndaje nyigupangire ngo 11 none uyu mupangire tujya no muri Murera atwamamaze. Ikishi mubona murana suko ndi gukirigita ifaranga gusa, undi Mr Money nyirudutendo nitangaza ubona ninjye wikubiye buri kimwe muri iyi minsi, kuko nakinnye ikubire loto umutingito w'ibihembo. Nawe kanda akanyenyeri 562 urwego ukurikiza amabwiriza utsindire miliyoni cash, imodoka, moto, flat screen za rutura, frigo, laptop, minervale, smartphone, amagare n'ibindi byinshi bitandukanye. Kina kenshi bikongerera amahirwe yo gutsinda. Nimero hamagara batsinze ni 0795 305 135. Ku bisobanuro hamagara 603 ikubire loto umutingito w'ibihembo. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Tuvuye kuri Murera dupanga na APR 11 mundi rwose bimeze neza cyane, ariko reka mbanze mbabwire yuko Marchgegri Vocational Training Center bigisha ubwubatsi, gusudira, ubudozi, ubukanishi, gutunganya imisatsi, inzara n'ubwiza, gufotora no gutunganya amashusho. Urumva ushobora kubahamagara kuri nimero zitandukanye 0791 6karindwi cyangwa 0787455805, ubundi ibintu bikagenda neza cyane. Hanyuma amavuta yo kwisiga ni Movit Baby Jelly
niyo gikotori nziza yisigwa n'abato n'abakuru kuko ituma uruhu rwawe rwiyongera. Isigemo Viti Baby Jelly. hanyuma hari umuntu umaze kunyandikira mu